إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvala hvaljen penjalem pripadino jedino e Allahiske subhanahu wa ta'ala, o salavatim, o selami sa stalno naška manušeske, naška pengameriske, naška muslimaniske, o leske e muhamediske sallallahu alaihi selam, leske porodičake, leske amalenge, en cao kolenge so sleduine na kiafe islam dijano sudnju dive. Selam alikim rahmetullahu ve berekatuh hvaljen. Odmah na početku, inša Allah, men keraha hajrijske, neđipijske, u stvari leske čaveske, robertoske, so keža i akika, keža mege o iftari, i akika čavenge o Marijem Osmani. Molina Ali subhanahu wa ta'ala, inša Allah, adla čave prvo taven pokorne Allahijske subhanahu wa ta'ala, a onda taven poslušne dadeske, dajake, taven no hajri familijake. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, inšallah Allah kad ujarolen ta o taksirijatija odenda, inšallah kao putinem pe kao kaven, inšallah amare buduće imamija katek inšallah. I nama nomasek Ramazani pralalen morate kera hajrijske ako masek u Ramazani. Hajrijske soske jera kava masek pralalen sa sođanaha Panjonovu dara džehnemiske, a pavionovu dara dženetiske. A na kva masek i panleo šeitanja, pa mengihi pokolaj te perahani touba Allahijske subhanahu wa ta'ala, hem pokolaj a menge te keraha to pobuder ibadetja Allahijske subhanahu wa ta'ala. Od doleske lošan mu pral, hem tu amari pen, so inena na kva masek o Ramazani. To Allah go mogućiđatke hema koja beš čišaj te postine. Kaj buđe ne hinale nijeti te postine na koja beš, ali o Allah sprečiđalen, coske lilalen, a kataran do dunjalu. A na koja mase ko Allah nikarol baro broj manušem pralaljan di dženemiski jak, hema nelne na no dženeti. Hemo mase ko Ramazani kaj Allah mu kon najbuder po rahmeti, hem po berećeti. Alo amenge o Ramazani ovi jek specijalno mase kamenge. Pa so te krel manuš, so te rodel, anakva mase, pošto hi specijalno. Valan te rodel zaštita koto dženeminski jak. Valan te rodel zaštita koti patnja na grobu. Valan te rodel čio Allah te oprostinleske haramja. Valan te rodel koto Allah čio Allah te premineleske dove. Valan te rodel či te šaj resol i bešistati rat hem ta volano ibadeti. Valan te rodel ta volano dženeti firaus. Hemalan. Ekana, ako mange sakva ta voltu, to vake jam, hem panda pobuder što tu mange, mora te kere jeki. Ako mange kvasa. Savije diabuti, kokura Allah peneola, wa tubu ila Allahi jamian ayuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Subhanallah, Allah, sare Allahijske kainen tumen o tumen so pačan. Znači, sare amen velante pera pismane Allahijske. O doleske ako mangen ta vol tumen o dva so mangen.
jer amen mangliamo geneti, mangliamo te spasiam gote genemiski jak, gote sira čuprija, mangliamo o genet Firdaus, ta dva, alele ako tu pere pishmani Allah'iske subhana wa ta'ala. O uspeh halalen, sarano dunjaluko, sarano ahireti zavisinal tutar. Na ne aver sebepi, tutar zavisinal darika uspine ano dunjaluko, hem darika uspine ano ahireti. A dva i zavisinal sarka pere pishmani Allah'iske subhana wa ta'ala. Pazar manush, onda te mukol i toba te naperel pishmani Allah'iske. Prvo, angedeso pereani toba pishmani Allah'iske, prvo alante jane kaske kere harami, kaske kere nepravda, kaske granice na kave, kas hola kere. Pa kana tu dike sona faline, sona postine, so pierakie, ili ipen nane uravdi učardi ano hijab, zar nane akva dovoljno zulumi Allah'iske subhanahu wa ta'ala. Zar nane akva baro harami Allah'iske subhanahu wa ta'ala. Zar nane akva dovoljno te izazivine i holi Allah'iske subhanahu wa ta'ala upe tute. Sa akva so vakera prelana koji će maske manus kerola, znači na falinul, na postinul, andorakije, bud baro harami. Jer mopral avdire je ke manuše so povredine, je ke manušeski so kere zulumi, a djaj bari nepravda. Hemi ste odgovorine langlo Allah subhanahu wa ta'ala. A zamislim tu so kere zulumi Allah'iske subhanahu wa ta'ala. Kajo Allahi Rabbil alamin, gospodari svetosko. Kajo Allahi Maliki Yevmidin, vladari ano sudnju dive. A tutaj sa valante nikove angloleste te de o odgovor, te de o dževapin. A tu lea subhanahu wa ta'ala na netu lače odnosja, nisave odnosja na netu tu lea subhanallah. A dive po dive hinan tu te jate nikove anglo leste. Odoleski maho avđo kokoro tut nego ov iskreno hemper pishmani Allah'iske subhana wa ta'ala. Jan kaj te haramia nide naka nigarentu mubhal nego li haramiu po harami. Dive palo dive, jano propast. To viloka kaljo, hem kavol zolalo sarba. Toske, po poste dite koto harami, po hari. E kana kavolo vilo zoralo sarbar, pa kavol to životo paro, kavol to životo kerho, ma pe nemoguće, vallahi, ako hinana, su na faline, su na postine, a kavaj to životo. Šaj pe ne avreski kaski god mangema na neta. To život i paro, to životo i kerho, i na faka dur, podur, sto podur, tuta našol. O hasaj ba ološi ba koto tuta durjol. Na inan veselo, na inana dva svasa. O doleske kaintu per pishmani Allah'iske subhana wa ta'ala. Jan, o kuaso bisterja dahi, hemo Allah ka bistrela li kaj ka bistrele. Kan ka fardelani cenemitski jakni ka bistrele. Soskina sebepi o bisterjala na dunjaluko. O kuaso duriloko to Allah, hemo Allah ka durilo lesa saran do dunjaluko sarano, ano ahireti. A sevke manushej si dosta pralane, so bisterde Allahi, so durionko to Allah, ali silen ki godi i silen nada kaj kahulena no dženeti. Subhanallah. Subhanallah. Koto sabal ji uveci na dopi ki godi Allahiske. Celo dive. Pa na kal celo kurko. Pa celo mase. Hem bež dive na kol, pisara no kontakte Allahina ne. Hem olej sile nada te hulena no dženeti. Upravo. O dženeti kerdoe manushengi su sile nidar koto Allah subhana wa ta'ala.
Akahi daro kolengi suna faline na Allah subhanahu wa ta'ala. Akahi daro kolengi suna postine na Allah subhanahu wa ta'ala. Akahi daro kolengi suna peren pismani pu mare haramienge. Kaya diadar. Kaya diadar. O doleske per pismani so dia kanana kerjan avalanjan tekere. Ili odwa so kerjan anavalanjan tekere. Asoya dua odwa itu naishuka jane. So valanjan tekere ana kerjan. Ili so kerjan anavalanjan tekere. Prema tome na ne poškar vreme nego akana tepere anitoba elejski. Jan mo pravim tu amari pen. Ako manush pero pismani odwa kavoleske ano hajrioleske. Aso anole manušeski toba kana opero pismani. Anoleske prvo rahatluko. I nafaka. I bah. A voleske smirenost. Hemo mangiba. Elahisko subhana wa ta'ala. Koyo dua inajia so ina elahia empo dali sidiko. Aneniko. Odleski dikte leo ljubav ana i hode subhana wa ta'ala. Jer ako tu le omangiba elahiko subhana wa ta'ala ov ka pomožinal tu. Ov ka olakšinal to život to tavo šukar. Ov ka pazinal tu to taksiratja. Anto ker kavoli jek rahat ruko. Jek razija. Jek sigurnost. Ako masek i masek najšukar manuš te perel pismani sape haramigi. Hem te duriolo lendar. Se opost alohemo doleske palalen. Na lo post samo tu te nahasem te na pie. Nego post alohem te dikete durioko to haramja. Te pere pismani alenge. Te penelo alak. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O tume sopachan, en Allah. Tu ina sopachan. Ah? Avo tume go posaro kolenga gede tumenda sohina. Soske chite durion ko to haramia, te durion ko to haramia. Nasamota chove bukhalo hem trushalo. Nego da haramia sohina uzatu te tua pari te shuterin le. Te shuterinen preha. Advahi ostiv da omasek o Ramazani. Na čoltu ke ništa mo pral, ani tu amari pe nego literinen tu mena elaiske subhana wa ta'ala hemo dva iskreno. Te o Allah hi okolenca soj iskrene. O Allah hi okolenca soj trpljive. O Allah hi okolenca so arakempe ko to haramja. Ali pitanje hi da li tu hinan elahija. Oje hi o Allah hi olenca. Ali pitanje tu da li hinan elahija subhanahu wa ta'ala. Da li tu pomeninele ili bistrele. Da li tu pašrove uzoleste ili durjove olestar. A doa čol maškor tutar hem o Allah. Najšukar dane tar hi to kontak elahija subhanahu wa ta'ala. Prvo su varante džana pralalen Jek manush varante janal soske aloana kwa dunyaluko. Pakana ka janal soske aloana kwa dunyaluko. Hem advani karola dva maneti sa savol na kal problemi. Dikin soske alam pralalen, soske Allah stvorinja men. To penelo Allah. Wama halaktu jina wal ins ila liya'budun. Na stvorinjume džinjene me insani nisoske osim te falinen man. Osim te keren ibadeti mange. Znači i nas stvorimo ibadetjenje, a i kruna ibadetijski o namazi. Prema tome, ako i nas stvorimo namazijske, tu na falino namazi, savo cilj onda alantuanu dunjaluku, savo cilj, Allah stvorin džantu. Nikad na ne kasno, a mena štika va sare hođalarja, naštika va sare hađije, naštika va sare na džana profesorija, ali vallahi, sare valante peravaha amaro čekate Allahiske subhanahu wa ta'ala. Sare, jer od ova suna perolani sežde Allahiske subhanahu wa ta'ala, a katenu dunjaluko, na ne šansa te dikolo dženeti jakin. Na ne šansa. Nemoguće hi. Ne kera so god mangol.
Ано cennet yediğini o namazın garlamanı. O masek o Ramazani pralalen çaya volam gesar yek baro desti. Tam o Ramazani sua volam. Jer dika o Ramazani si kavoleme kaj si određen dive kaj pošminen, ali hema dika završinen. Već alamano e pašo masu po Ramazani. Saro Ramazani so pošminu hem završino pe i silesko krajo, a džukar džanmo pral hema maro životu hinale po početak, bud beš, angeder, hema kana avo hi lesko završetak. Čikasko završetak hi avdije tajsa ili prektekva. Svaki buti i sile po početak hem po kraj. Svako biće i sile po početak hem po kraj. Jedino Allah nanele ni početak na isra. Tu barbar manta so to početak hinange der bud beša, to kraju vića kana paše, dali hinam akale bešeha popaše uzalo Allah subhanahu wa ta'ala, poajnu ibadeti ela iske subhanahu wa ta'ala, ndengo kwa besu hinam. Jan mo praka niko naština šol koto meriba, dali da je puti razmišljama menku kodova. Dali razmišljam, kad penelo Allah, kulu nafsin zaikatul maut. En svako biće si to kusinelo meriba. Niko naštite našel koto meriba palalen. Saso naština šljam koto bijandiba. Bijandilam, a napušljam pe dali mangate bijanđo ajlina. A pušljate čiko. Na, ali alan, isto džukhar, kana kavolo meriba kemere, naka pušetu. Saso napušljato ko bijandiba. Isto naka pušelto melek maut avalan, aka mangete merana. O meriba avel, o doleski dite kere ibadeti na ko amasek, sar paluno masek tavolke. Sar paluno Ramazani tavolke. Postin sar paluno masek te postine. Kana faline. Falin sar paluno namazi tavolke. Kana de sadaka. Dik hemračunin ci adja sadaka i tuke možda paluniso dinjanla. Kana le o Kurani te čitinele. Lele čitine hemzamitin ci paluno puti dinjanla novas. Mi inshallah ajucar querindohi buti anakwa masek inshallah pralanen tabaha tenikwa sar pobednika mabi serem pralanen anakwa masek te keren dison so niko na jano samutujemo Allah subhanahu kera dva wallahi od dva možda ka spasinal tu budeni wakla bez saso kizani bade kanaka ne so te kere si dosta bučaso šaj kere niko te nađao. Čeka da tu mi samo je primjeri. To ina, oj tumenka diken, svako tumenge so šaj keren da i buti. To niko nađanelo jedino tu emo Allah, em kaka niko je tu anglo Allah subhanahu wa ta'ala, a djaj buti možda kavodske dovoljno. Ina je diz pralalen jek mesari. O ina dosta barvalo. A da vam mesari, znači kera buti, kere diso niko te nađao samo tu emo Allah. Od dva mesari svako dive po 5 kile mas deline sadaka. Emanušengi. Divencar, masikencar, bešencar. Andi džamija, o odbore džamija, ko mašala, a dva mesari penđarutno, falinelne, kova sa. Ali si ani diadiz je krojači. So i sa svile si le krojinu, kotora sa skupo. Buti barvalo. Džano leste andi džamija. Tene nomo prav, alhamdulillah, o Allah, anđat ki to redo šukar, dinđatu sa šukar, kova, ma dali šaj pomožine deke čerorebre, diko koja mesari, subhanallah, svako dive penel po 5 kile mazdom. O krojači dikele hem hasal. Hasal. Hem ništa nam vakero. Ali kana hasan dilo krojači, a kalao se tim depe star ponizne, biti so alam te kova, jelete. Nagilo puto krojači mulo. Krojači mulo. Sar mulo o mesari na dolma. A jana kala na ne peonišica na ne mas. Ti na ne mas? Penđa sošte mulo krojači.
O croiații era să puțin lui na tema nu șezau, nici na dano. Aki ai znači buti pralani inshallah, sare amen shayava croația. Sare disoski shayava. Soski inshallah kanakani. To anglo Allah subhanahu wa ta'ala ci advate pomožinulen. Molina Allah subhanahu wa ta'ala inshallah kakerla mi kabuda kao masa ko Ramazani to jam. Molina Allah subhanahu wa ta'ala inshallah sa stalno pralani ako i si. Neka aramia, to ulina manakya jamia. Molina Allah subhanahu wa ta'ala inshallah kankani kyote ni kwa biharamin inshallah ya rabbil alamin. Molina Allah subhanahu wa ta'ala sakvi badeti so kezem pralani to kakeren inshallah Allah te kabuli.